Kasano ko maadawatom kadakwada? Siyempre, Jake. Dawatag ti balansim kadakwada. Akatuka ti panang ibagag asi katinang tangdan ken ng bilin kanya. Anya? Buwisit ka! Ti sinalpag-arikon. Di pa'y katsyak ti mabalod. Isagmak naksakit din, Rigor. At damat tusto ti sinalpag-ichay. Saan amabalin? Agyaman na. Tanakaawit ka matlangan. Wen, dito yan balay ti pangituloy ang nagpagas kan panagimbag ko. Ang direct check up mo after 1 week. Saan naparikot data? Aging gayta. Agkinkintayag ak pailaan. Numalagip ko tinapasamakan ka. Kasano no, sinigurado ti ganman anatay kan. Sana ka pinanawan. No bilang takas dito inaramid na, awan mabalin tayo. No kas di tinapasamak. Saan ko nga mo? No kasano nga awatik ti amin. Agbalin tayo kumaanatib karakanayon, hani. Tasan tayo matatinggal ti amin. Ngam aramid ti tao. Saan anagam ti Diyos? Aramid man ti tao no saan. Agpada akadang ti Diyos data. Nalabi takas taawagas ti panangipulang tayo iti biyag tayo. Anya? O ala, saan ta napagsaritaan data? Agyaman tayo lang iti apo. Tan nalasatak dahito apaggad. Adaawag iti landline. Asino nga tati umawag? Monteverde Residence, hello? Hello. Da kayo ka din ni Mrs. Monteverde. When? No kasta, da kayo ti maman ni Mr. Andrew Monteverde. Siya nga rod. Asino da ka di? Sana nanasakan no sino ak. Dalang ibagakan damagak. Kati bagay ko matipot no. Ha? Anya da ita? Kumusta ti anak niya? Ha? Amok ang nakalasa tayo na tipigkad. Ngam kahit ko lang ang mamuan no nakaawit din. Apay adamdamagam kanyak data. Kahit ko lang ang mamuan, Apay nga amom tinapasama kiti anak ko. nga po ta siya tinang paltog ken ko na. Anya? Ngam, sana da ita ti issue ita. Kaya tiyo ka di amamuan no sino tinang bilin kanya. Asino? Ibagak kada kayo no lakit ti ta makapagkikinawatan tayo. Anya ti kayat mo asawan? Saan intadamin ti katulag ko tinagsaritaan mi agatat. Akasukat ti panang paltog ko kini Mr. Monteverde. Ha? Kat no kayat yu at kayo ti mang teden iti balansina. Ibudnok no asino tinang tangdan kaniya. Mano ka diti? Ha? Imbabaanan. Ay, Diyos ko, ti hard killer ti imawag. Ay, iba ka kada Andrew kan adora da ito'y. Saan kun ang makontak ni Rigor? Sinalbakit yan. Ngam saan ang mabalin? Awagak pa'y maminsan. Saan ang mabalin nga ibutaktak na ti kinapudno? Mabalod ak lakit di. Sapay la kuma. Tasong patanak. Aday ta. Hello, Rigor. Agyaman ak tanakontak ka. Kaya't kung agsarak ta. Anya. Awan kasta apanggap ko. Kaya't kalahaang akasarita, maipapan iti balansek.
Ti hard killer kunayo ti imawag, mama. Uwan, anak. Nukas na. Hard killer at talaga ti pimaltukan ka, ani. Kat, anya ka no ti masapol na. Sigod kan ko, anak. Saan ka no nga intong palti ng harken ko, anak, ti Valencia na itinagtulagan da agatan? Anya? No kayat tayo nga ibagana no asino tinagtandan ken ko, anak. Datayon ti mangtad iti balance daya at tao. When no tinanghar ken ko, anak. Mano ka no ti balance da a tao, mama? Di na naibaga. Tanaputi din ti linya. Anya taraminin tayo, ani. Nas ka na maamuan tayo. Numano ti dawaten na. Itod tayo. Basta itod na tinagan. Wenno kinasya sino tinangtangdan. Ken nang bilin kan kwa na amang paltog kanyak. Kabutbutang mataytan, apalayan. Uwan nga rod abalaya. Urayak la nagkintayag. Ay, pudno nga tati suspetya dagiti ag-asawa. Sigun kadakwada. Awan ka nun sa bali a suspect no saan ani Jake. Ay, nagtakasmatan. Nasakit launay tinakam na. Iti pan nakapaay na ken Adora. Ay, panagayap pa'y kit din ti kasta. No talaga nga'y ayatan na ni Adora. Rebeng na amaragsakan. No anya ti pakaragsakan ti kuna. Nga'y ayatan na. Kuma abalayan. Apay, panagkuna na nga ta. Kat matagikwana ni Adora no matay. Wano mapukaw ni Andraw. Diyos ko. Kasta nga ta. Dada iti panunod na. Ay, anya ti amo tayaw. Abalayan. Kadaksanan a tao no kasta ti panggat na. Saanan nga ayat dayta. Ket husto ti kunam abalayan. Saan anapudno iti panagayat na ken Adora. Tamanaging bubukot launay. Nagbayagan tayo jay arigor. Uno, adda pa nagbutang tiloko. Awagak man kiti. Damagak no sa dino tayanan. Lugi ak iti kwenta. Itod ko tinagtulagan mi. Ngam saan na anapatay ni Andrew. Awanen duadwa. Awanen sa baling adda iti likodan tinapasama kanyak. No saan ani Jake. Agtultuloy mati investigasyon dagiti pulis kan under surveillance ni Jake. Ngam awan mat update. No anya ti banag ti investigasyon da. Mabiit lang nga ni. Adaawag ko. Ni mat kayam Sargento de la Cruz. Sungbatan. Juan. Hello, sir? Juan, Sargento. Anya? Ada kinasinarak ni Jake? Adada iti may sa parking lot? Anya? Sige, sir. Aywan gayam, sir. Ada gayam ibagak. May papanday to iti hard killer. Imawag kada kami. Kat dumawdawat iti gatad akasukat ti informasyon no asino ti nang harken kwa na. Uwan, sir. Sige, sir. Orayan na kayo. Bye. Honey, umay ka nun ni Sargento de la Cruz. Sige, honey. Barang no maamuan tumatlaeng. No asino ti utak iti pan nakapaltog ko. Naskan nga agikaro. Nasayaat nga road no kasta. Masapol amamuan no asino ti agpangpanggap iti biyagmaw anak ko. Wen tatang. Kayat ko ang mabalod dayjay. Ningata Jake. Awanan sa bari tatang. Iso lang ti amok nga agsaksakit tinakam na kanyak.
Hey, saan ko ang maibos a panunutan nga adagayam kasta a tao? Ado tatang. Adda dagiti saan ang makaaklon iti pan nakapaayda. Ay, pudno dayta. May sandita, di Jake. Pagtangsit ng amin ti sa likwada. Dayta timad eh. Saan arumbang a pagtangsit dayta? Tana materyalan la abanag. Ket saan tayo a maitugot iti tanam tayo? Awan met ngatan ti makunam, Rigor. Natong palkon, wano intong palkon ti saritaan ta. Agyaman na, Jake. Uray lugi akon, itad kulatan ti nagtulagan ta. Saan mo na panunutan dayta? Kung may sa oray na patay ko. Panagkunam ka di kat matagikwam ti asawa na. Uray saanen, basta naggupod kon ti ragsakda. Kasta ka di. Dahita ti kapatgan ganyak, ti madadaal ko ti ragsakda. Kasta ka di. O sige. Saan ako na makrikyar? Gapoy ti dayta banag. Sige nga Rod, Panawang ka ba, Jake? mabait lang Rigor. Dabay nalipatan mga ibaga? Saan ka ko mga agbiddot amang double cross kanyak? Tasyak ti makalaban mo. Sapay la kuma. Ta saan nga agbiddot ni Rigor? Ta iso ti paiwalin ko. At a pulis a kasarsarita dagiti agasawa abalayan. Wan, abalayan. Isu ka no ti akin igam iti kaso. Apan nakapaltog ni Andrew. Ay, nakabutbuting pay ket din ti rumwar. Nang runa ken Andrew nga agpapan ken Adora. Ay, sapay la kuma. Ta masulbaran daytoy iti kabiitan a panawan. Tapno aguli magtayon. Uwan abalayan. Aging ga iti saan a matiliw dayjay a tao. Saan tayo a makaid na. Kanayon a madandanagan tayo. Ken agrisgo ti biag dagiti agasawa. Ta isuda at talaga ti target dayjay at tao. Nakapanawan ti pulis. Anya ka di ti banag ti nagsaritaan niyo. Nasken ka no ama apanan mama. Ti kayat na asawan, mama. Anugutan tayo ti kayat na. Kat makaamon dagiti pulis nung kasano maapanan. Kasta ka di. Uwan, mama. Awam matan awag dahi a tao. Amang ano, intad matlang ti nangharkan kwanan ti balance. Day talaang Nupay kasta, saan natangag sardang nagiti pulis? Kan paliiwan dalatat ni Jake. Ay, nagtakasan. Sa nabaling agbalinan a kriminal, may papas na laang tiguran na. Ti tao a desperado. Saanan analimbong ti panunot na. Kaya rigan ng tiyan pagkip. Nasaya at launay, nukas ta ti plano da abalayan. Ay, wen abalayan. Sa bagay, agtalakak matkit di iti kabalan dagiti pulis. Nang runa kadagiti talaga at taklin dagiti umili. Wen abalayan. Nupay adala tamat dagiti mapapabasol ken maitudtudo. Amay naigda kadagiti takas nga aramid. Kastan sa talaga abalayan. Talaga nga dalata dagiti makuna nga iggas. Pudno day ta abalayan. At dalata dagiti ibagbagata nga iskalawag iti beneg dagiti pulis. Awanan pagbot nga anak.
Wano pagdanagag. Di nakmatngatan ibulbulgar ni Rigor. Tano aramidan na dayta. Kas iti na ipagag. Iso ti isublat ko apalikida. Angam. Salbag. Lugiak. Nagbayadak iti dakkel agatan. Ngam saan anapasamak ti kayat ko. Apan nakapukaw day jay nga antro. Anya nga tano sumapulak manan iti sa bali a hired killer. Jay talaga ang makabaal. Di pa'y katsyak ti talaga alugin. Sinalbag. Puisit dagi jay nga agasawa. Madandanagan ta mama kan tata. Kapo ka dagito'y ama paspasama. Adda na panunot ko, Han. Mangala tayo iti security guard kan paikak iti CCTV ti aglawlaw ti balay. Sige, napimpintas ti napanunot mo. Hanggang kasanon ti papan ko iti opisina. Saan ka pa lang ang papmapan? Bili na klangan bilin. Iso pa lang ti makamoy di opisina. Iso Napaggad at hao tinang ibilin iti hard killer. Amangan no saan nga agsarden. Aging ga iti saan nak ang mapatay. Nagkasatak sakit Dobli kanar. Kimabigak ka ni Jake. Kunang matkayam. Kentakrot. Binutbutin ko lang binayadan ng tibalansina. Ita. Tapno makakanarak pa'y. Agkidawa kitidak kalagata di tidayang Andrew. Katukad di pa nang ibulgar ko ani Jake ti mastermind. Apay, mabirukan nakto pa'y ngata ni Jake. Umawarak ton. Kat awit ko tidak kalagatad. Agbiyaga ka na namay. Mapanak iti lugar nga awan makamamo kanya. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, saan tayo nga imawag ti hard killer? Awan pa'y nga rod. Ang mga no saan nga umawag. Itimot nga rod landline ti mawagan na. Wan nga rod. Naskan ang maamuan tayo. No asino ti mastermind iti pan nakapaltog ko. Wan anak. Uray mang tedak iti dakkel agatad. Katno ni Andrew ti mastermind. Palungsot ko iti magbalutan. Sapay la kumaa. Taumawag manan na a tao. Malaksid no binayadan matlaan tinangtangdan kan kuha na ti balansena ako nana. Adi na kayat abayadan amin. Tasaan nakpay mat anapatay. Mabalin Nay, adawag iti landline mama. Siya kung timang sungbat. Sige. Sapay la kumata isong ti oranyan mi. Si kagayam ni Mr. Monteverde. Kumusta, sir? Nagasat ka tan nalasatam, ti panang paltog ko ka. Ayop ka. Oops! Agtanang ka kuma, iti panagsarsaritam. Sana siya kirumba nga kaguram, no di ka tinangtangdan kanya. Anya? Trabaho ka ito, sir. Trabaho lang. Awan personalan. Awan gurakin ka. Ngamda ito'y atalaga ti trabaho. Patayam nga oray awan basol na ka ha? Kaya't nga asawan, basol matlang da ita. Boss, santa ko man napagsaritaan da ita. Tirantak tinapatag. Bueno, manutikid daw ang akatukan ti panang ibagam kadak kami.
itinangtangdan ken ka. Wow. Talaga. Manuti ka sa pulang. Ibagam tanong kabalan mi. Ited ko. Basta ibagam no asino tinangibilin ken ka. Wenno nang tangdan ken ka. Mangted kayo iti kagud 2 milyon na pesos. Anya? Nagdakelan? Basit la day tabanag no idilig iti impormasyon na kasapulan nyo. Tapno maaman nyo di tao na nagpanggap iti biyag nyo. Anya? Tamo, saan amaming garayjay, aging gay ti sanda ka amapatay. Kasta. Ikang gay tagpatnag ngagpanunot. Baliwak tumanan ti umawag. Sigurado ngagparikot tayo nga Andro. Ngem. Basit lang agatad day jay. Katukad ti pan nakamuda. Ani Jake ti mastermind. Dakkel. Wen mama. Sige, ited tayo. Sana bale. Mabawi tayo met lang tinasao agatad. Gapot at tiliwan mat adagos dagiti polis iti daytagon daway. Ay, uwan ngagpaiso. Awagak ni Sargento de la Cruz, mama. Sige, kat makitulag tayo iti husto iti dayjay a tao. Sigurado nga taama tiliyuda. Saan ka kadingag talag? Kadagiti pulis, ana? Mama, agtalekak. Ngem kasano na pumalpak. Saan ana patag ti kwarta anak ko? Saan daman amatiliw? May amlatan. Basta may bagana no asino ti mastermind. Ngem tungpalin na nga tati imbagana. Nga ibulgar na tinangtangdan ken kuan. Usto ka abalayan. Tinapatag. Kat ti kinatalgad tayo no matiliw ti mastermind. Pudno dayta abalayan. No adalakit ti kwartada. Itad tayon Ada abalayan. Siya kun ti makaammo iti dayta. Ay, nasaya at abalayan. Tinapatag. Kat maamuan tayo no asino ti ada iti likudan ti napasama. Ti pan nakapanggap ti biyag ni Andrew. Ay, no adala ko mamaitulong ko. Saan mo napagparikutan dayta abalayan? Mala. Kaano nga raw diti panangito jo iti gatad akid dawan day di akilar. Awan pa'y awag na abalayan. Ala abalayan, sapay la kuma. Tababaan kan ko anak at maamuan no asino tinangbilin kan ko anak. Naisagana yung ka din, timbaga kagatad. Wen. Ngem kasano ayawat mi. Ken kasano ang magkasigurado kami nga ibagam. No asino ti mastermind wenno nang ibilin ken ka. Di record mo to ti saritaan ta. Inton yawat mo kanyak ti kwarta. Sige. Isungawan pagdanakan niyo. Ang kasano ang matulungan na kami. No yuli mi ti darong kontra iti daytata. Isungarot nga record mo ti saritaan ta. Ken panang ibagak no asino. Kinangbilin. Wino nang hire kanyak. Sige. Ngam. Adakit daw ketsan kay kumangagbidot amang isuplong kadakiti polis. Awan pagdanagam iti dayta. Hagyamanak. Tao kami ang makisarsarita. Good. Angem, awan kadi pa iti maitad mo ahin. No asino ti ipagbagam anang tangdan ken ka. Sige. Tapnosan mo mat ako naen. Ibagak. Amuyo la unay tinasawat tao. Mo mila unay? Wan? Basta panunutem latan no asino ti amuyo ana sakitin na kem nakada kayo. Sige. Baliwak tuman iti umawag. No sa dino ti pangitadam iti nasawa kwarta kananya nga oras. Bye.
Numamwanda. Sigurado lagi ding agparikot ni Jake. Kasta lang tibiyag. Sinikapan. Ken diskarte. Awan nga rod sa bali, no saan ani Jake. Masigurado ko, mama. Isula ang tinasakit tinakam na kada kami kan Adora. Unay asakit tinakam daytan, tauray pumatayan iti tao. Kanayon may bagbaga kada kayo, mama. Ti tao a desperado la unay. Awanan na saya ta mapanunot na. Kan linaon ti utag na. Kaano nga rod nga iti ti kwarta. Baliwan na kanot yung mawag. Las ka na mamon tayo. Tapno makapagsagana dagiti pulis amang magkankwana. Kabaalam nga rod no bilang sikat ti mangisabat iti kwarta, ani? Saan ka nga gana-gani? Naimbaganan ti sugat ko. Sigurado ka? Wen, ken masapol ang mapakaamuan ni Sargento de la Cruz. Uwan, Ken adagay mitad makenkwana. Nai-record ti saritaan mitay. sige, itod ko kinkuha na. Amom, dumaktakil ti atap ko. Ani Jake ti adda iti likudan ti amin. Sa iro at talaga tayo chay. Ngem makita na. Noan niya ti katukad ti inaramid na. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir. Kahit ko lang timang kumusta kan kalin. Anya ko matiga po na, kumusta andak? Awana ko dito opisina yo. Nagbaling ka gaya. Gayam. Kan kadway ti opisina. Di mo pa ilay diretsyo na sino ti kayat mo kumustaan. Anya? Amo, kayat mo lang ti agdamag kanya, may papan ka dagiti agasawa. Saan ka di apod no ti kinuna? Ka. Ibagak, naghasap na pailaang. Ngamin, saan na nagbaligiti sa iro ang nagpanggap iti dakos kini Sir Andrew. Kan, saan anatay tapno biro ko na ti hostisya. Ti tinapasamak kan kwa na. Apay, anya ka titi napasama kan kwa na? Diyan ka mo, napod na saan no nga mo. Wano agin didi mo kalaan. Anya? Anya ti kaya Tapno mo, adang suspect. Katmang namnama da nga iti mabit, matiliwan ti awanan bain nga utek. Sige sir, ado pa'y teramidak. Bye. Di amo na nga ta, kat maalilaw na. Makigtutulakit din, tun aristaran ang dagiti pan nakabagkitilimte. Siya kaditi at tapandaan ng paltog ken antro. Anya ko ma. Agpatinggada lang iti atap. Kaputawan mo't nabatad apang managdagda. Asyak. Malaksid lang. No agbaliktad ni Rigor. Wano double cross nak. Ang mga no aramidan nakit diti imbaga na kanyak. Ngam na itad kumutan ti balansik. Awanan rason. Tapno agkid daw pa'y kada Adora iti dakkel agatad. Nakaun-una diti lugar pangiwatan ni Mr. Monteverde. Iti kinid daw ko agatad kadakwada. Kasukat ipanangipagka. Ani Jake Morales di mastermind. Uray ka sumangpet. At nagsartang halukan. Itisan unay nga tayo. Awagak man ni Mr. Monteverde. Adto ti daw diwata makwarta Rigor. Agyaman ak. Ita, mabalin ka di nga ibagam kanyak. No asino tinangtangdan kan ka. Sige.
I-record mo. Sige. Ni Jake Morales tinangtangdan kanya. Anya? 1. So ring ang trabaho lang. Daytoy ti trabaho kas may sa hard killer. Sige, maparakan. Lumugan aknatan. Kat magkaamon ba dito polis? Adon de kwarta. Pumanaw akon. Diskarte lang ti kasapulan. Snalbag. Pulis. Ang nati kahit saunda ito eh. May saandak na Mr. Monteverde. Kasano na ito yan? Sinalbaga. Apay nga taadyak makontak ni Ricor. Polis? Anya ti kayat ta sa wanda ito'y. Rimaran ti arrest warrant kan Jake. Nasaya at man. Nga man niya nga ta, no nagbaligi ti panagpanggap namang patay kanyak. Ket ituloy na ti agrayo kan ka. Anya? Siyempre, saan yung nga mo? Nga iso ti anda itilikodan ti amin. Makiasawa kang atakan ko na, ani? May sa ti puso, honey. Kat ikari, nagpailaan kan ka. Anyan? Dahita ti kari, nga itugot ko, ititanem ko. Kumusta kan, Mr. Jake Morales? Dayawak mati kinapudnam ka na, Dora. Tauray kay papananti pa nagbalin mo kriminal. Awan takas nga aramid, adi may butaktak. Kat saan to nga agbaligid. Dinataal mo tibiyag mo. Awan sir-serbi ti biyak ko. Tanapukaw ka, Adora. Yung sa anak nga agbabawi, itinagpanagan ti biyak ko. Maag ka, Jake. Saan akinamaag di agayat itinapod no? Kalukuhan. Saan nga ayat tinagari iti kaunggam? Tama naging bubukod ka. No talaga kumangay ayat nag. Dinayaw wenno rin na mo ti pakaragsaka. Adora, Anya ko mati mabaling ko. No saan ka ngay ayat? Dahil ta ko mati pinanunot mo, Jay. Pinanunot mo kumamat ti pakasat na. No talaga ngay ayatan na. Saan lang at ibukod mo, arit na. Inuri na pala tikas Jay ang nagpanagan na sa nakaamiris. Manupay nga tatikas kan kuhan ama naging bubukod. Tila ang bagbagi na tamuna. Katimat hard killer. Nagdakil ang basol ter aramidan na. Pumatay latan iti tao, nga awan mat basol na. Gapulang ti dakilagatan ti kwarta. Saan ama pukaw dito irabaw ti daga dagiti makuna at dagasli. Anya nga ron ti plano yung itakan ni Andrew? Naikadang miti ang bakasyon pailaan, Lin. Kasta ka di? Kat si kapailaan ti mang tarawidwid iti negosyo mi. Sana bali? Ta kaaduan na kapailan ni mama. Okay. Second honeymoon? Uwan. Wow ha? Okay, ikaralag ko nga danto kumamatan anak ka kiti bunyag. Anya? Talaga si ka. Saan mo maliplipan tanday ta? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan.
Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kaano lang hindi nag-enroll tayo ti first year college ng agturpustan lani. Uwan nga ron, nagpartak nga aglabas ti panawad. Anya ti plano mo after graduation? Siyempre, ag-review para iti board exams. Kunak man. Nga? Kunak man magkasar kayon ken Robert. Anya? Awan pa iti plano mi dayta. Kasta ka di. Ado pa iti kayat ko agunuten, friend. Sa bagay, saan na malabas dayta? Kan may isa? Saan mi pa yan napagsaritaan dayta, banak? Nagasat ka, friend. Nasingpat ka na tayo ti kayan ayat mo. Nasingpet na nakaturong. Amom, apalan ka lang unay. Anya? One friend. Kat sa anak to ang makiayan ayat, aging ka, iti sa anak ang makasara katikas ka ni Robert mo. Anya? Sus, agmay-may sa ni Robert. Nukas kan ko nga ti sapsapulam. Ay, agbakbak kan abalasang, taawanan masara ka makaskan ko na. Anya? Anya ti plano bro? Ay, plano yung lani. Agturpusan. Ay, san pa bro? Ado pa ti kahit ko agunoden. Kasta ka di? Siyempre, ituloy ko pa ti plano. Plano ta ko Wen, sayang ko ti training ta. Nakarigrigat no santang i-apply. Pudno day ta. Manmano day to yun agundaway ang makapanidya Japan. Isumat. Agasam tayo na mabulan na training, sus Mariusip. Pudno day ta bro. Kan arapap ko at talaga ti makadanon ni Jay. Saan lang asika? Oray siyak. Naduras ti teknolohiya da ijay. Kat day tala unay ti kahit ko amaada. Anya ti planom ita, nalpasan ti training yu iho. Mauray lang ang tawag mi, mama. Kasama tayo ni ti plane ticket mi. Ay nga may turam ka diti saan nga bakasyon iti talo atawan. Ikarigata ka. Samay sa adamat cellphone. Makapag-video call tayo mat. Kat ti kayan ayat mo. Kasamot lang, mama. Awan ka diti plano yung agkasar kumata ngay agturpus matan. Awan pa'y daytay ti plano mi. San kami pa nakasagana para iti dayta abanag? Ay nga maado ti mapasamak iti dayta apanawan. Mama? Dila namin ano ako nada nga agtayak ti lubong. No, may papahan iti relasyon mi. Awan parikot, mama. Agpada kami nga adda karitong kalmaysa. Robert iho, Masapol ang may sagana mi anasaya ti buklan mi a pamilya, mama. husto ka iho. Malakat, da kayo latan ti makaam mo. Biagyo dayta, kat husto. Nasken amay sagana yo anasaya at tibuklen yo a pamilya. Agtarpos ka na mahal. Dagunod mo lang ang terapat mo. Uwen, nakaturpos ako. Ngam ano pa iti kayat ko ang nagpatan. Kayat ko maten ti madaan iti trabaho. Okay. Kun siyempre, ag-examen nakpay. Tapno anayak to na maestra wenno professional. Ket, amok. Kabaalam dayta. Babaan iti bendisyon ti Diyos. Ket na. Kat, sika, Nalpasan di training mi ama pa di Japan ken Jake. Mauray lang ang tawag mi. Kan siyempre, plane ticket mi. nasayaat Ngam, may sala ang tikintawag. Anya dayta? Saan kanto ko maamang liplipat? Sus! Apay ko mga ramidak ti kastakat. Sikati ay ayatak. Ngam narabak ti panawan. Di lamamin anong agbaliw. Kwa? Adda ka rin kan sa patakin ka. Asikati umuna ha? Kan mauding ayat ko, lani mahal. Uwan, ngam adalat ta dagiti pagtang kan panubok adumteng aditay namnamaan. Ket no saan tayo ang malabanan, madadaal amin nga arapaam.
Oh, natungpal mo't lang ang tiarapaap mo, iha. Uwan, Papa. Oh, anya karon ti sumaruno a plano bita. Agig sama kiti board, Papa. Agribyo akpay. Kayat ko ti maadaan iti trabaho. To apay kit di akin na maestra pa iti inadal mo. Mabalin kumama ti mangala iti sabali a kurso. Kasi ti nursing, kauray kinadoktor ko ma. Daytoy at talaga ti arapaap ko, Papa. Ti agbali na teacher. Mala. At daditan iha. Saan ka nasupringan? Agyaman at Papa. At musta kayo mat iti kaayan-ayat mo, Agabrod pa imat, Papa. Basta ka di. Mauray laangan ti awag da, kan plane ticket na. Oh, sa dino ka no, ti papananda. Japan, Papa. Nay, kasano ka bayag na ijay? Talo atawan. Sapay kumaata, maanusan na. Sigurado kayo, maanusan nyo ti agin na dayo iti kasta kapaot, Ikarigatan mi, Papa. Total kat, agpada kami mat adi nakasagana asumrak iti estado ana asawaan. Kasta ka titimbaga ni Papa. Wan, amangan ka no saan ta amanusan ti aginadayo ti kasta kabayang. Puno ang nariga. Ngayon pa sa terapap ko tayo. Bino arapata. Di pa nang isagana ta ahusto para itibuklen ta pamilya. Isumat ti kunak. Kasano ka no makasara ka iti sa bali. Ken oras si kamat ha. Kasanon no ba iti kada kita dayo? Ket adan tumat sa bali ang makasirpat king ka. Awan ka dit pa nagtalag mo kanya, Roberto? Ada? Si kakit Napipintas ka nung nagiti Haponesa. Kablawan ka, friend. Oray si ka, kablawan ka man. Agpada ta na kay pa sa iti board exam para kadagiti teachers. Uwan. Dahil ti pagyamana kiti Diyos. Naan-anay ta na professional. Ti sumaruno at sapul ta iti pagtrabahuan ta. Talagamat. Anyat sir, iti profesyon ta ngayon saan ta ngay apply? Dahil ta talaga ti arapaap mo. Saan ko akaya? At intula ang asawag tagsapsapol para kada kami. Ngam no panunutan, agpada kayo mat nga damabalin na itipiyag. Agpay si dayta. Saan ko matakayat amang namnama aklangan iti tawida. Kayat ko, adamat bukod ko apundar. Hello. Kablawang ka. Congratulations. Agyaman at mahal. Amok mata ka ba alam ka? Ita, nag-isubmit kami ka ni Flor iti resume mi. Bakit masaya ta? Mamumatan, narigat ti sumrag, nang runa iti public school. Puno day ta. Makipila kami na, ngam kabayatan na. Padasan mi ti agaplikar iti private school. Pangururayan iti napimpintas nga oportunidad. Husto. Katsi ka, kumusta mo ti trabaho yun dita kan Jake? Awan problema. Kinaanos dagiti supervisor mi ahapon. Nasayaan Hanggang siyempre, adala ta kalaban miya sa bali. Anyamat na ita. Iliw. Homesick. Anya? Wen, may kawak iti kadayuking ka. Agpating ka talangan iti video call. Aganos na Anya nga ron? Wen, ket sikatikirad ko. Kinulitik ti katiking ka. Sikakat sikantulang de atak. Alawanan. Mamati akon kan ka. Kan oras siyak matmahal. Sika at sikat tulaan. O sige. Orasan ti panaginanami ka ni Jake. Masapat ti Sir Redmington bigat. Love you. Bye. Love you too. Bye. Ay, talaga ang marikat ti may adeo. Iti ay ayatan. Nagasgasat ka pa ilangam siyak. Tadapang panunuta man ang panawa mi jay.
Idinto asyak kat awan. Agpadalat ta bro. Ngamin, narigat kahim ti kastoy. San mo nga mo no, anya ti mapasama kiti laspod ti talo atawan. No bilang, tamaong porto day ta, kabayag. No siya? Nawan lakit diti agbali na problema. Ano usak bro? Nakita mo ti ko na ni boss. When no supervisor tayo. After 1 year, ma-evaluate tayon. Ag-exam tayo. Katindo may pasatay day ta, agtuloy tayo for another 1 year. Wan bro, isaw malaksi diti trabaho tayo. Nas ka na maadal tayo ahos ti kultura dagiti hapon. Nang runay ti pagsasauda. Tapno makapag-communicate tayo ahos to kadakwada. Wan bro. Ngema, ti sa bali abunag. Sa nagaputa awan talit ko kinilani. Tadamot na kinarayan mi. Ngam santalangan mo. Kasmatlaken ka Nang rona ka kasta unay piggat ti panagkita ken katimay sa kadagiti adda iti opisina ti kumpanya tayo. Anya? Bro, kan nagsamit ti isom na tunggal makisarita ken ka. That means adda pa naggusto na ken ka. Sus! Minlaw madlaw mo mitji. Adayo day ta. No panunutan. Sana ka maikari apulos ken kuana. Sus, pare ko kunada nga rod, awan imposible kun ayat. Podno ti ko na ni Jake. Naidumduma ti kinasamit ti isam ni Hania. Tunggal mapahanak iti opisina mi. Manipod iti job site. Nakaturog ka ni Jake. Naimasan di turog na. Idinto asya. Saan ko amaala ti turog ko? Agsisimpar ti pampanunutak. Nilani. Manula nga bulan mi dito Ngamarik na akong tiili ko kingkwada. Ay, sakit adda maibabad iti panunot ko ni Madam Hania. Giyam na. Makaturog akmatla. Apay mo tanakas di tinagbanagan ti amin, Lani. Sorry, ma. Pakawanin na ko, ma. Saan ko anak kong patikarikan ka? Nagsakitan nga awatan da ito Naskan nga awatan ta. Saan ta atang nga dagiti paspasamak? Iso pakawanin na ko, ma. Kaday to yun, ti maudi apan nakita ta. Pangasim, di nakpanawan, Lani. Bye, Robert. Panahon ka dito. Saan? Pangasim, di nakpanawan. Lani! Lani! Robert! Robert! Bro! Jake. Nagtagtagahinap ka. Awagan nila ni. Bro. Oh. Ano nga tati kahit asawin na yan, tagtagahinap ka. Kunada, ti tagtagahinap, kabaliktad ti kinapudno. Kalpasan ti mano abulan ang panaguray ko, papa. Mangisuro ako niti private school. Oo, nasaya at iha. Iso nga pakada ako niti pangisursurwa kas English teacher dagiti Koreano. Isu Inawat ko lang matdayjay kas temporary employment ko. Saan ko akayat ti awan aramidan na. Hawan mat parikot iti dayta iha. Iti awan pa'y nakastrekam. Dakal mat tinaitulong mo basit iti negosyo tayo. Uwan matkit di talaga teaching ti kayat ko at trabaho, papa. Iso sorry no saan kayo matulungan iti opisina. Naimbagpaygan ka, ada trabaho. Maaramat mong tinadalta. Uwan, maadamatan kan ka. Wala ang call center mo. Ano samte aguray Anya ti amo? Ay, wanmat kidi Sa maysa. Dakal mo ti sweldo? Wanmat kiti Ngam, agisuro ti kayat ko. Kan kumaya may sa ti pagadalan na pangisuruan ta. Anya?
Iso ano dato bakante iti ayan mo, ibagam kanyak, ha? Sure. Urayan tayo iti bakante iti public school. Okay. Wan kayam, kumusta kayo din Robert? Manuabulan naman itsaya na niya. Uwan nga ron. Regular ka di matang ti panaginawang iti video call. Saan mat? No, day off na lang. Saan ko akayat mapuyatan. Nang runakat, ahid da iti may sa oras si Jai. Ay, kasta? Wen, no ti trabaho na. Awan ka no parikot. Nang runa kat nasing pati supervisor kan pan nakabusda talaga. Wow, bro. Good news ka datang agpada. Nairuwarta ti evaluation test ta. Wan bro. Siguradong ti another 1 year apa nagtrabaho ta ditoy. Wan nga rod. Ay, di talaga adi kailat agkita pa'y kanlani. Awan parikot. Total kat nakadyasak maten. Wan matkiti Kan adda inspirasyon mo ditoy. Hanya? Oh, pudno mat. Nakasaritak na minsan ni Mama Nea. Kat amom na niya ti dinamag na kanya. Oh, anya? Dinamag na no baro ka pa'y. Ha? Kat wan ko Kat nagtungtong Anya. So, may salaang ti kaya ta sa wanday ta. Kan uray ni Mr. Hayashi. Nadlaw na kano anadagkat kan ka ni Ma'am Hania. Bro, Pro, ninsamat Ma'am Hania ti mang dadal iti karim kan lani. anya? Ungayam, kumusta kayo matan? Kanayon ka diti video call yo? Tunggal day off pulaan. Taura iso kat makumikom mat iti panangisoro na. Okay. Kata mo pare, dayawak man ti kinapudno ti kariyo iti tunggal maysa. Natural. Napudno kami. Kat kas iti nakunaking ka. Adda karimi iti tunggal maysa. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap keng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Kumusta kayo matan ni Robert? Okay, mat. Nasayat no kasta. Anya? Kumusta mat ni Mr. De Vera? Ha? Day. Masurunak nga ron. Nakadagdag ulit. Madlaw ko kat napuntahan sa itipana ni Kopido ken ka. Isumat ti madlaw ko. Kita ma. Amang ano iso ti makarakrak iti ayan-ayat yung ni Robert. Anya? Watch out. Amang nagtungpal nga awan ti arapaapyo. Dinto mapasamak dayta, friend. Masakit ti ulo ka na kari. Apay nga ta. Nagsapa ak mo't na naturong. Anyang ta dito Baliktad. No paano anak kay nana? Nagsakit kitin ti ulo. Ni Robert. Hello, honey. Nagsapa kan ng mawag? Hello. Kumusta kan? Nagsapa kan ng mawag? May liwak kami king ka. Oo na yan. Nasaya atak mat. Awan pa ko. Natural lang mat nga damarik na sagpaminsan iti bagi. Agad-anlat ka kuma. Wan, si kakit di Aganat ka mat nga rod dit Tinakpagtanakan dito eh. Sige nga rod. Nasaya at launay. Basta agad-anlat ka kumala. Sige, love you. Bye. Love you. Bye. Ang payday jay. Nagsapa kay mawag. Apay nga ta. Kumusta kayo umbat kan Robert, iha? Nasaya at mat papa. Awan mat parikot. Dayawak launa iti kinapudno ti tunggal maysa kada kayo. Papa. Kat ti panangisurom, saan ka kadi marigatan? Saan mat papa?
No pa'y aday gundaway ang mabanno ka kapo kadagiti adanak. Nagsulpang na ngamin. Oo, kasta ka di. Ay, kita no marigatan ka. Agsardeng kalaangan amang isuro. Anya? Ay, saan pa pa? Dahito iti kinayat ko a profesyon. Aging ga iti kabala sa anak nga agsarda. Napnagkan nga wanda ka sa napasamak kan lani. Pards, Wan bro, ngamasan ko man nga mo. Salamat ng tanagan. Tsak mawar. awan. Iliw mula dayta. San nga min asumina iti panunot ko tinitagtagainip ko. Anagsina kami kampay di kanilani. Saan ka di ana ibagakmat kan ka? Kabaliktad ti kay papanan ti tagtagainap. San ko rin nga mo. Tamadanagan ak. Ulitak, iliw mula ang dayta. Yaw awan mo. Baban ka ni Madam Hania. Anya? Kaya't nan samot nga agpasyar kayo. Di ipasyar mo. Ha? Pangyaw awan mo lang iti iliw mo kan lani. Sana dakas pards. Ay, Uray tayo ton pumanaw tan dito wano agawid tan di Pilipinas. Awanan maramidan na. sus pare, narigat na ita pang panunutan. Eh na. Nagkahapoy kalakit din. O sige, bayam ta siya ti makam mo. Amang ibagakin kwa na akayat mong agpasyar kayo. Maili siguro matkan ka, Amok pa yan. Mas naawa. Italang ni narabid na tikas jay. Oo, kasta ka di. Madanagan ak nga ron, friend. Ang mga nanyakit din ni mapaspasamak kan kwa na jay. Anya ko ma. Adamat ijik agayam na kadwana. Wan, tumlawak lang. Saan nga umawawag iti kas jay nga oras? Kan apagbiit lang. Kasta? No umawag, saan na kaya ti apagbiit lang? Kan tay free kami atwa. Kasi tinakunak. Mailiw nga tamat Ay ayatek ni Robert, friend. Saan ko kaya mapukaw iti biyag ko? Kasta? Umdas nga ipatay ko. No mapukaw ko, ti ay ayata. Nagloko na Jake. Kaya't nakpay nga irobo. Pudnomot kititi ko na. Awan dakas na. Makisinangita kini Ma'am Ania. Marang mayawa awan ti iloy ko kinilani. San kami matamadaan iti relasyon. Kan kas na ko nak. Kahit ko lang ti makisiningit. Tapnod ado pa'y ti maatal ko may papan iti kultura ta. Saan ko nga mo? No kasano mo ti ugali kan tradisyon dagiti Haponisa. No libreda makirelasyon iti sa bali Apoli. No adamat dagiti nakikita ka Pinoy anak asawa iti Haponisa. Ay, narigat at talaga ti maya tayo iti patpatag. Nga masapol nga gano sa akin. Tapara matlang na ito iti bangunan may apamilyan to kinilalim. Bro, awanan parikot. Kaya't mo't ni Ma'am Hania ti makidikkan ka. Talagang impagam kang kwan? Wen. Loko ka talaga. Oh, sana kalukwan da ito'y. Awan dakas na kunakmat. Tatemporary laang da ito'y. Nga temporary nga ibagbagamot, Jake. Oh, isumat. Bayat laang nga at data dito'y. Oho, kalukkuan. Katamom, nagdamagat. No, mabalin dati makisin nga diti sa bali Apoli. Kitwan ka no. Awan mo't dakas na. Anya? Kan dinamag ko pa'y, no mabalin dati makiasawa iti sa bali Apoli. Kas kuma iti Pinoy. O, naidetan? O, naideta dinamag mo? Oh, siyempre Kaya't ko amamuan, ti daduma pa'y a kultura da. O, kat? Anyang artisong bat na? Mabalin ka no.
Basta single ti Pinoy. Anya. Basta ma-qualify. Kan aginustuda. Ni, anyat orasan. Lani, iha, nakaring ka din. Aldawan. Jesus, sa anak mo na nakapuot. Uwan, Papa. Nakasagana ka noon, ti pamigatam. Uwan, Papa. Rumwara kon. Oh, sige nga, Rod. Mapankanto ni Jay Comidor. Uwan, Papa. Sa anak mo na nakapuot. Nakadumamin ti inaramid ko a report kan lesson plan. Ni Robert. Barbaro ati imawag kanya. Iti manong aldawan. Manipod day di nasapsapang imawag. Anya nga tan tinapasamak kan kuana. Iha, ada ka dirikrik na, Ha? Apay, Papa. Pagpunan nyo, winong apay anadamag yun ay ta. Oh, makitak ngamin, kat kaslawan ka ganay gayam. Kwa, napuyata naklaan, Papa. Imbagak matken ka, umarigatan ka, agikat kalangan. No panunutan, kat santa mata nakasapulan, ngagtrabaho ka. Papa, daytoy at talaga ti arapaap ko at trabaho kan profesyon. Wan, maawatag. Angam ka sa noon no saan mat akabaalan ti bagim, iha. Kabaulak, Papa, sa andak apagtanagan. Anya ngamin ti marikrik nam. Saan ko matamaawatan ti bagik? Banog ko la siguro. Apay nagpa-check up ka. Tapno maamom na niya dayta. Saanin, pre? Maawan tumatla siguro. Nasaysaya at matlang na maamam. Agpa-check up ka tapno masigod. Saanan? Numatay ti may sa atao. Saan tayo malagdan? Uray pa'y gaburam iti agas. Anya? Ay, pilosopo ka pa'y. Anya dayta nasasawa? Pudnuman. Katno anya tinay kadang apagpatinggaan ti may sa atao. Saan tayo amalapdan? Anya bro, nakasagana kan para ti date yo kan mamaniya? Ha? Robo nak. Kunak mo rabrabak mo lang. Oo, anya arabrabak. Saan ko aganda ti mangrakrak iti relasyon nyo kan lani? Ngamkas iti nakuna, temporary laeng daytoy. Bayat laeng nga data ditoy. San ko lang minakayat. Mabainan. Kan kastamat ka ni Ma'am Hania. Mga no negative di epekto na napabainan. Isumat. Agdit kayo laang mat. Adakan ka, no agrayo ka kan kuana, nga uray rabrabak laeng. Ay sus. Narigat day tapang panunutam. O di makigayam ka. Anya rabrabak lang. Nalawanin. Panakabos tayo ni Ma'am Hania. Kapabain no pabain. Oh, kumusta kan? Okay, Matt. Among friend, tsak ti madanagan kan ka. Pagdanagam ko, Ma. Sa anak to pa yung madanaga? Sa bali ngamin ti makitkita kan ka. Aglulusyaw ka. Napuyata naklaang. Sa anak ang makatkaturog gamin. Anya ngamin ayati saan mo pakaturturugan? Matunay pang panunotag. Nila ang Matt Robert, ti kanain alinaon ti panunot ko. Oo, kita ang mga ano niya daytan. Saan ko man nga mo? Aging ka ita. Kat saan asumina iti panunot ko dahil iaawag na kanya kabigbiga. Hindi mo't nagsarita kayon. Uwan, saan ko man nga mo? Basta, madandanaga na.
Yes! Nalpas matlaan ti Daytyo. Oo, na yun. Si Kapit excited mo. Oh, natural. Kahit ka ngamin ang makita ang naragsak, bro. Anyan. Kat, kumusta mo ti dinner date yo kan Madam Hania? So far, so good. Mayat mo. Naragsak ka kasarsarita. Ken, humble. Oh, ang amno kita mi di office. Nagpormal. Un nga ron. Malaksid lang no kasangon na ka. Ta nakaisam. Oh, niya ka no. Oh, udno matsan ka di. Kat may salang ti kahit asawan day bro. Adda pa naggusto na ken ka. Saan mo siguro akas na ti kay papananday ta, bro? Kahit na lang ti makisiningad. Whatever. Basta marik na. Ag gusto ken ka ni Madam Hania. Period. Anya ti kinunam iha. Ada mga awes kan ka para iti dinner day. Owen, papa. Enton malam ka no. Oh, sino? Tayo may sa ako, teacher ko. Kasta ka di? Saan ko lang kumaapat gan? Saan ko mag-akayan a pabainan? Gusto ka iha. Anya man ti gandat na. Pakita amlat ta iti nasayaan. Owen, papa. Kan gundaway ko matan amang ibagakan ko na nga addan kaayan-ayat ko. Uwan iha. Uwan. Saan ko akayat ako naan adagas to ugali? May saapay mat nga ruda maestra. Gusto ka iha. Rumbang laeng akasta. Darigat timang pababain ng runa. Naawan mo't dagas ngar aramidan na ken ka. Dinner date? Saan ko lang kumaapat gan? Saan ko akayat a negative ti pagawatan na no paaya? Not bad. Anya ti amom na babaan ti panagkuyog-yog at medyo maiwagsak mo magtiili mo kini Robert. Friend? Sana mata kaya tasawan ano nakikuyog ka ni ti sa balya lalaki kat ginulibamon ti kayan ayat mo. Natural laeng. Sa bali ti kadwam ngagpalpaliwa. Kat, adamat nga ron iti adayo ni Robert. Kan ibagak kini Mr. De Vera nga addan kaayan-ayat ko. Sorry, Robert. Ngam kayat ko lang iliw-liw ti iliw ko. Ay, saan ko nga mo? Ngam kinapudno na. Madandanagan adyak maawatan. Sa bali ti agay ay ayam iti panunot ko. Ay, Diyos ko, iyan adayom kumangang panag ti pampanunutan. Saan ko laki ti amaaklon? Amapukaw ko ni Robert. Dagasan na kakaditi ko na mako teacher mo, iha? Owen, papa. Ipakadanak kano kada kayo. Oh, okay. Saan kayo ngagdanag, papa? Awan sa bali, akay papananday to'y. Pagustwag lang, tikin daw na. San adakas, iha? No dayta, ti makaliwliwakan ka. Owen, papa. Ang adaman damagak. Anya dayta? Kasano nga tanong, makasarak ni Robert ijay pangisukatan na kanya. Anya? Kasano, no di na matungpal ti karina kanya. Panagkunam ka di kat maaramid na ti kasta, iha? Saan tayo at ang dagiti paspasamak, papa? Saan tayo nga mo, dagiti dumta nga panubok? Oh, pudno mutkit di dayta. Kat no bilang kasta ti mapasamak. Sika man ti damagag. Anya nga tatiriknam. Saan ko nga mo, papa? Amangan no umanay daytan apakatayak. Saan ka kumamot nga agsawi ti kasta, iha? Ay ayatak ni Robert, papa. Isot kirad ko. Isot puon ti biyag ko kan amin-amin ko. No isot mapukaw ko.
Samsam itak pa yan ti matay. Isuday tan ni Rainier, papa. Mabiit laan, ta sa bata. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Sika man ti damagag. Anya nga tatiriknam. Saan ko nga mo, papa? Amangan no umanay daytan apakatayak. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, iha? Ay ayatak ni Robert, papa. Isot kirad ko. Isot puon tibiyag ko kan amin-amin ko. No isot mapukaw ko. Samsam itak pa yan ti matay. Isuday tan ni Rainier, papa. Mabiit laan, ta sa bata. Anyaman tisan mo na pakaidnaan. San ko nga mo, bro? Awawagag ni Lani. Ngam out of coverage ti cellphone na. Oo, amangan no nalobat kat madama ti charging na. Ay, siguro. Ay na, saan mo na yung pampanunutan ti kayan ayat mo? Tapno saan ka nga adda mailiw kan kwa na? Focus ka lang itibiyag ta ditoy. Jay, Kan adamot sa bali apang iturong am iti imatang mo ditoy. gamusta na mabalin ama iturong iti sa balit imatang ko. Wen, di namat kaya tasawan nga ibawing mo ti panagayat mo. Wen no riknam kan Ma'am Hania. Anya? Ikat kasanod na madibilap mo't ni Ma'am Hania. Kat di nakton palubusan. Oh. O di, wow. Sana all. Anya awaw, kung saan along ibagbagam mo't. Sana mabalin. Ada nila haning agur-uray kanya kay Pilipinas. Amom dayta. Amok bro. Ngam kasi tinakunakon. Temporary lang dayta a relasyon nyo no bilang. Bayat lang iti kadata ditoy. Ang delikado. Oo niya delikado. Kasanon na makadaanon ka nila ni. Nga da sa bali ababay iti biyag ko dito'y no bilang. No madan kami bilang iti relasyon kini Hania. Bro, nagadayo ti Japan kan Pilipinas. Asino kung matipakamon na? Anya ti amom. Ay, no siyak ti pampanunutam, dinto mapasamak dayta. Awan gapo na nga idanon ko kan lani dayta. Uray pa'y. Narigat. Saan ko akayat amarakrak ti karing-karimi? Okay. O sige. Dayawan ka iti dayta. Angam kasanon, no isumot ti saan ang makatungpal iti karina. Oh, kumusta ti date yo kan Mr. De Vera, iha? Okay, mat, papa. Naragsa ka kadwa ni Rainier. Oh, nasaya at mata, nakaaliwaksay ka. Ngam, impudno kun kwa ti may papan ken Robert. Kasta ka di. Kat anyatin ako na. Saan ka no aparikot ken kwa na? Kaya't na lang ti makisinangat kanya. Nasaya at no kasta, iha. Kut awan mo't nga tatidakas na, no sagpaminsan ang makikuyog ak ken kwa na. Taawan mo't relasyon mi. No isot makaliwliwakan ka, iha. Sige. Mumati limitasyon mo. Uwan, papa. Saan kayo ngagdana? Saan ka nabalakadan? Tada ka matan iti husto nga edad. Kan may sa ka na professional, iha. Awan rumbang apagdanagan niyo, papa. Amok asalwadan ti dayaw ko. Kumusta ti date ken Mr. Guapo? Unay, Mr. Guapo itan. Pudnumat. Sorry, ngam ni payla ang Robert ti kataaran para kanya. Ha? Sa bagay? No simura takman kinire niya. Saan ko lang akayat apabainan. Husto kamit kit didita. Siguro, umuna kan maudin dayay apa nakikuyog ko kan kuana. Apay? Amangan nga da makaidanon ken Robert. Nga da sa bali apa kikuykuyoga ka lalaki. Asino ko mama ti mangidanon?
Anya ti amok. Ay, saan laki di asya ka? Anya ko matipanggapok amang idanon kan kuana. Amok matkit di. Anya ti amok no adan to makaidanon kan kuana. Ado ti gagayem ni Robert. Kat saan tayo lang amok? Di tamat na makita no kasano ti panagtaleknakan ka. Sa bagay. No patyan na, ti anyaman na may danon kan kuana. Bilang kat mamatilatan, adi nakait ka ni ti gundaway nagpalawag. Sa bali na saritaan. Ngam aging ka iti mabalin. Saan ko akayat nga adda saan mi apag kinaawatan. Nang runa kat adda iti adayo. Ay na bro, da kayo matitapik dagiti kakadwa tayo. Ah? Ado ti pabor ka da kayo kan Ma'am Haneya. Anya? Wen, bagay kayo kano adwa. Saan ko apat yun dahil? Adapay nagkuna, nga ita kano lang anaragsak ni Ma'am Haneya. Oh, Anya? loner kano. Sipod ng asawa iti foreigner ti kayan ayat na ahapon. Kasta ka di. Kasta tina-istorya kanyak ni Sir Hayashi. Chismoso mat nga daya. Gusipon. Ha? Saan bro? Talaga nga agkabagay kayo kan Ma'am Haneya. Ha? Alan, uray ta pumanaw tan tumot lang dito i Japan, numalpas ti kontrata ta. Kat agkasar kayong tumot tan kanlani, saan aya? Kasta di plano mi. Iso asa nga rumbang pagang angawan ni Ayat. Ay, nakapsot mon aya. Ay, masurutan da kan tupay aya iji Pilipinas. Sus. Nangyakit asanan. Kompleto ti address ko nga dakadakwadan niya. Ha? Oh. Ay, wala niya. Nalipatam san a kompleto da iti personal record tayo. Ang uray pay. Armum kit di, tapno saan ka amalmalday, gapo iti kaadayon nilanikin ka. Ang irog-robo da ya, Jake. Isot nang irog-robo iti da ito kan. Matlaw kumikit di. Nakaragragsak ni Ma'am niya. Di nagkuyog kami. Kat pudno nga taalunar. Katrimik talang idinagamamu kami. Ay, narigat apagang angwan. Tamang ano sa anak to na makaakal keng kuana. Ang pusta mabayag kami pa dito eh. San pa yan agudwa ti kontrata mi ataluan. Nusan kumot nga ikan iti importansya. Amang ano mga ramid iti pan nakapasublik adi na oras sa Pilipinas. Kasanupay dagiti arapaap mi kinilani. Pag sakit nga da sakit mo. Apay ka sa tila, ma'am. Apay aya. Awan ma. Saan ka kumangagulbod? Awan ma ti marigrig na. Di la pasaray ang kapsun ta. Ay, iso daytan. Di nakadi pa kadanagan, friend. Masag na naglaan kan ka. Sino mo ti sana madanagan iti kasta alangam? Ay, nirig niya. Iso to'y umawawa. Mabit lang, friend. O sige. Kasaritam, adalaan papanak. Agsubliak to. Anyat ko na na? Nagpawat pa ti pa nagsarita yo. Aw-awisin nakmanin Kasangay ka no ni mamana, kat kaya't nakano amam-am mo. Ano niya? Apay, anyat imbaga na iti mamana ayata kaya't nakaamam-am mo. Amok pa yan. Oy, sigurado. Nagis-istorya iti inana, may papankan ka. Saan ko nga mo Okat, anya nga ron ti planom. Saan ko kumaakayat? Ang amang ano, dama ko na ti inana, no saan ko apagustuhan ti awis na. Oy, amangan no. Imbidbida na kamit kan ko, hana. Kat imbaga na pa asikati kayat na nga asawaanan, ha? Anya? Kasano ko mga ibagana ti kasta? Kat imbagak maten kan kwa na nga andan kaayan-ayat ko. Ngam ko namat nga okay laan kan ko, hana. Isumat. Kayat na asawan, saan aparikot ti kaadan kayan ayat mo? Total, saan kayo pa'y mata nagkasal? Iso nga, adda pa'y namnaman na.
Alubusan na ka di, papa? Oh, adakin ka dayta, iha. Naibagak matkan. Agtalakakkan ka. Amumat ti limitasyon mo. Tadan kayan ayat mo. Agyaman nakitipan nakaawat yo, papa. Wow. Mas daawak laang. No apay kalikaguman ti inana amam-amunak ka. Uwen nga ron. Nalabit. Naisistorya na kinkwa na ti maipapankan ka. Kasama ti mo, papa. Oh, sanak mo't kit di amas daaw iti dayta iha. Saan aga po ta anak ka kat ibagak daytoy. Napintas kat nasingpat ka. Masirib ka pa'y. Saan na nakaskas daaw? No ado dagiti aggusto kan ka iha. Papa? Ang naskan agbalin ka mat amasirib. Maipapaniti pa ng pilim iti makapartner mo iti biyak. Anya ti kunam bro? Saan mo anak kontak nila ni iti daydi arabi? Kat saan namat ana ibagakan ka no anya ti rason? Un nga rod. Basta di nagsarita kami. Sano'y mata na takamat ay jay. Kasta ka di? Sanak mata na nagdamag. Tamang nukunan na nagduwa-duwakin ko na. Katawan pa nagtalat ko. Sa bagay. Ang amiti sa bala bangir. Nubilang tada sa baling agrayo ko na. Sana ko na mas daw. Anya? Napintas ka na singpat nila ni. Sana nakaskas daw. Madulat at agrayo ko na niya. Gusto ka bro. Kat tirigat na ita. Agin na dayo kayo. Ay, sumarod. Saan ka nga upayan? Ngam ado ti saan ang nagbaligi a long distance nga ayat. Ano niya? Podno ti kunak bro. Ado ti failure. Gapo iti kadayo ti tunggal maysa. Agasawan tupay ket ado ti narakrak. Gapo iti long distance relationship. San ba't nga taa mapasamak kada kami ti kasta ka nila ni? Sana may baga bro. Ang amno sana mapasamak. Dayawo kung ti kinatibkar ti kari ti tunggal maysa kada kayo. Tadyak makontak nila ni. Nasa papay mati oras di Pilipinas. Imun una pa iti may sa oras dito Japan. Napay nga ta. Busy matil niya. Agring ba't ng kalpasan na? Agbisi. Anya nga tandi mapaspasamak kinilani. Uri ka. Ni mangkit di flor agayim na ti kamusta ka? Ni Robert ang awag. Hello, Robert? Oh, kumusta? Hello, Flor. Kumusta kan? Naimbak na nakalagip ka. Okay, Akmat. Sika, kumusta ka ditan? Nasayat matlata. Uray kasunong nga ili ko ditan. Anyan? Madanagan lang amin. Tasan ko ang makontak nila ni. Anya? Apay, Mat? Saan ko man nga mo? Amang ano busy lang. Ano lubat nga ta sa cellphone na kat naka-charge. Saan ko lang nga mo? Abay, padasa ka kontakan. Sige man. Kontakan kanto neti messenger. Kalpasan makasarita. Agyaman na. Uray messenger na. Sana naka-online. Unag pa iso. Apay nga ta. Alabay, awagak. O sige. Kasabay nga ron. Bye. Bye. Amo, napan nila ni Ijay Balay de Rainier. Nalabit inidip na ti cellphone na. Tadi na kahit ama-ama ni Robert ang nakikuyok ni Rainier. Ay, kanyang tati pagtumpalan ti relasyon na ni Robert. Nung may love ni Rainier kan kwa na, sa nalaki di asardengan, aging ga iti di na magunod, ti panagayat nila ni. Ay, babalawag mat nila ni, apay yamin ang sumursurot iti sa bari lalaki at dalarod kayan ayat nan. Ay, yan yung tatpagbanahagan ti karin-karida no kasta. Saan ko lata makontak bro? Apay nga ta. Saan ko nga ron nga mo? Madanagan akpain. Amang ano makumikom mo ti trabaho na.
Nasayat lang no kasta. Ngam tidakas na. Ang mga nod na sa bali aga po na. Ni, anya kumamat. Dawag ko, isno sa rito yan. Saan ang nila ni? Sino nga rod? Ni Ma'am Hania. Anya? Ay, sung batang nga rod dadagos Sige, ang mga na importante. Hello, madam. Good evening. What, madam? Okay. Yes, ma'am. Okay. Good night. Ay, Oh, anya ka no? kadwa ka na itong bigat. Tangay, di op tayo. Papanan na. Ay, papanan nyo. Diyak man mo, kadwa ka na itimol. Anya? Apay, asyak pailat. Pagpakuyugan na kami. Mapan kakit din. Anya kumamot ti aramidom no bigat kat day of tamat. Gusto. Tapno may awan mo ti iliw mo kan dandanag mo kan lani. Pampanunutak lang ti dakas nga ibunga da ito eh. Apan nakasiningad na kanya. Awan parikot dita. Kasi tinakunak, dakkal ti akam ni Ma'am Haneya. Tapno mapunas ti dandanag kan iliw mo kan lani. Saan ko nga mo? Agtukyad direk na kan panunot ko. Dahito'y kat sana panangupay kan ka bro. Kasanon, no tinamnamaam asang petan. Kat adamot gaya man iti sabali nga ima. Anya? Dahito'y kat pakpakaw na laan. Saan kumatkit di nga ibaga akas ti kayan ayat mo, bro? Nanakam nila ni. Kan saan nga ampang akas iti daduma. Pudno rin ha. Ngam no maminsan kat naangaw ti gasat, bro. Narabak ti paspasamak. Dagiti saan tayo anam namaan kat mapasamak. Pudno mat kiti. Kasi tinakunak. Nagin na dayo kayo. Kat saan tayo nga mo dagiti pagdang. Saan tayo at ngal dagiti paspasamak, bro. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Man matitirig na. Nakasukatak matan. Kan mang namnama ti ina ni Rainier. Ang makipagdinan at kadakamda. Amok asaan nga umnot ay ito'y nga aramidag. Adan kaayat-ayat ko. Nga makikuy-kuyog ak iti sa bali alalaki. Gagangay mat siguro da ito'y amarikrig na. Ninsan premier da itang dimtang. Agpakada akon kan papa. Tama pa na kon. Anya nga oras ay at iroraryo kan Madam Hania. Alas 9 ka na. Oh, di maturog tanga ro na Anya to orasan. Sige. Ikarigatang nga lang diturog ko. Masapol Kat good luck, bro. Nagyaman na. Nga madantanagan ak, di. Anyat pagdanagam. Di mabalin nga ibunga da ito eh. Apan nakisinagad kanyak ni Ma'am Hania. Awan dakes na. Madmadi no ada maparnoy agura ken kuana. Ta mga no mga ramid iti pakadaksam. Ket mapaawid ka adin na oras. Aging ka iti mabalin. Saan nakpay mapahawid? Kasano pa dagiti arapa apmikan lani. Inton makasubliya ka di Pilipinas. Iso nga rod ang makitunos kalatan ken Ma'am Hania. Awan batla ang ti anak ko. Hanyat orasan. Itulod ko man ni Rainier. Isunsan tayo mawawag. Ne, saan mo't kaya? Hello? Asino da ka di? Sir? Ma'am? Hello, Mr. Carrion. Di Mrs. De Vera na ito'y. Oh, Mrs. De Vera.
Saan ka di pa'y nga itulod ni Rainier ni Lani? Ada kami dito ospital. Inyag mi dito inilan eh. Anya, apay, anyat napasamak kan Lani. Itulod ko ba ni Rainier ng kalat ang naglusdoy. Oo, sige, sige. Anya nga ospital ti ayan na. Umayak at agos. Dako dapat gid ti doktor ana saya ato siguro tirik na enton makaring. Kinapudno na. Nadnadlaw ko ti kasla pa nagmamayo ti anak ko iti kanlabas. Marayan tayo kano ti resulta ti laboratory test na. Ay, imbagak nga rudan kan kuana. Ano marigatan iti trabaho na kat agig katlangan. Hanggang saan namat akayat. Kasta ka di. Uray kaskasano. At damat negosyo me. Ano ka sa pula dati na na. Masapol nga tungpal iti balakat ti doktor. Oh, apay nakaululay magka, Robert? Ako, ma'am. Nababayinak namin. What? Why? Anya ko mapagbainam si ka. May sahak lang nga ano mong empleyado iti kumpanyayo. Saan parikot dayta? Nasingpit ka ngamin. Isusika di kayat ko kasingingit. Ma'am? Kasapulak makasarsarita, ken makasiningit, Robert. Kasta ka di. Amot saan ka kaskadagiti dadu mama ng gundaway? Anya ti kahit yung asawan, ma'am. Adaman damagik ken ka, Robert? Anya dayta. Ada ka din kaya nayat mo? Anabati, Pilipinas? Ada, ma'am. Kat natulag pa yan ti panagkasarmin to nagsubliak. Kasta ka din. So lucky woman. Ma'am? Nagasat ka. Amok ay ayatan na ka. Uwan, ma'am. Ken, amok. Napudno ka met ken kwa na, right? Yes, ma'am. Pundo dayta. Nagasat kaya nayat mo, Robert? Amom ka di? Napadasa kun na pa ay ken ayat. Kasta ka di, ma'am. When? Nangasawa foreigner. Kasta gaya. Isumanipod idin. Saan ako nagayat kapuliyak? No ada siguro gusto kanya. Asa balimut apuli? When of foreigner pagilian mi? Mas kayat ko pa. Kasta ka di. Adan to siguro, ma'am. Oh, sapay kuma. Nang runa kumano Filipino kasken ka na singpet. Anya. Adatan mall. Iparking ko lang parking area. Anya nga tatibanagan ti panang pabusoy ni Robert kan Ma'am Hania. Madlaw launay ngagkursunada ti maysa kadagiti nangato ti takam na iti kumpanya mi ken Robert. Po, nagkasaten? No siyak ti iso. Sus, anya pailat panggapak nga agawid iti Pilipinas. Sus, mano daytan nagasat. No siyak langatan. Sus, bayag mon kunak ka. Anya ti kahit asawan dayta, ma'am. Ania. Ma'am Hania again. Saan ka din bagakin ka? Hania datan o datala ang agsangsango? Sige. Para ken ka dagita, Robert. Ang Regalo kinasingpat mo kanya. naskan ka di bay? Nakita ngamin nga old model cellphone mo. Ken awan pa irilong. Kwa ma'am. Kuman pa bayinan. Tapno sa nagsakit na kang ko. Sus, niyo ito eh. Ken sana ang tayta.
Mapantapay men's section daytoy mall. Gumatang tapay arwatan. Anya? Kas na ko na. Pakaragsakak daytoy. Kandi na kumapagkitkitan. Tapno sa nagsakit nakam ko. Okay? Sakbay agawid na. Mangan tapay. Daytoy first class restaurant ditoy. Nagoya. Anya kayat mo? Agpili ka. Ay ko ma'am nakababain. Awan amo ka dagiti luto da dito eh. No niya ti order mo ti sumutin ti order para kanya. Sure ka? Yes ma'am. Ay Kasta kayat ko. Masapul mairuam mo bagim kadagiti taraon dito'y Japan. ay kapilitan na. Anya mo? Amangan mga sawa ka Haponesa. Gapo na taer ka nasingpit ka. Adan tulakit di makakurso na daken ka. Tan resulta ti blood test nila ni Mrs. De Vera. Anya ka no ti resulta. Wah, nababa ti dara na. Ket no mabaybayan, kan saan ang maagasan, agtin nag-alokimia. Anya? Nababa ka no ti red blood na. Oh, Iso kapilitan siguro nga agsardeng pailang amang isuro. Agpaimbag pa iti husto. una. Kat agyamanak, tanayagyo at agos. Nagdanag kami kani Reniel. Tila unay pagdadagan mi kat da kami ti mapabasol. Maawatak. Tasan nyo mat adin ang ran wandoan niya. Kun maysa, kas itinakunak. Nadlaw kunday taken kuhana itinapalabas. Pau, nagadun arigalo na kan ka bro? Bro, saan ko ang mapagkadkadan? Tako na nang agsakitin akam na. No saan kong awatan ti regalo na. Sus, talaga adakkel ti panaggusto na kan ka. At dangaro dagiti pasagit na kung saan ko latan na yung kaskaso. Maawatak ti turong dagiti sa unay tay. Kas kumay ti panakasurusuro ka no amangan ka dagiti taraonda. Tamangan no danto ag gusto kanya kahaponisa. Ha? Makitang? Saan ka no nga dayo akasta? Tanataer ka na simpetak. Apo na yan. Limit mabaday ti umawawag bro. Ni, sungbatang bro. O sige, panawan ka biit. Tadalang aramida kitirwar. No siya, nasaya at mama. Da kayo dito ha? Ay, pasensya kayo, no saan ko unay makawawag. Ewan mama, nagyaman ak dumawatan da. Ha? Nilani ko na ayo? Ako saan kong roda na kundak iti duwan rabi? Na ospital nilani. Apay, anya tinapasamak. Bye, mama. Oh, kumusta ka nun ni tita, bro? Umawag ka kita lang di Pilipinas, bro. Kasaritak ti papa ni Lani. Apay? Ada ka no di ospital ni Lani. Anya? Wen, napukawan ka ni tipo at iti balay ti ko teacher na. Anya? Ang lima, mas dawak. Oh, apay? Anya ti pagsidawam? Balay ka no ti maestro akadwana. Anya? Apay nga aday ti balay day di maestro. Aday ta. Adan si Mungpad. Hello? Sino da ito si Mungpad iti cellphone nila ni?
Rainier? Co-teacher ni Lani? Anya? Rimor ti papa ni Lani kat si katimang bambantay king kwan? Siyak ni Robert. Kayan ayat na, nga dito Japan. Ha? Nasa unak kin ka? Apay, anya ti relasyon nyo iti kayan ayat ko. Taday ti balayo ka no, iti naglustoy. Anya? Gayem? Kasta ka di. Sige, baliwak tulangan ti umawag. Bareng makasaritak ni Lani. O sige, agyan manak. Bye. Apa yakas jay, Jake? Oh, anya ti madamag. Asino di kinasaritam? Mas tawag. Taad na radya alalaki amang bambantay kin ni Lani. Lalaki? Maestro ka no, akadwa ni Lani iti pangisursuruan na. Anya? Impanda ka no ni Lani iti ospital. Tanaglusdoy ba iti kadani iti balay dadya maestro. Apay nga da ijay. Sigon iti ama ni Lani. Inawis da ka no para iti dinner. Anya? Asa naglaki di nagpitot. Agar aram dadya maestro kin ni Lani. Lakit di abro. Ngam, apay asimurot. Ne. Sa balin samot daytan bro. Isumot la siguro asaan ko ama kontak. Takadwa na dadya alalaki. Inidap na ti cellphone na. Tadi na kahit ama amwanda, ti awag ko. Apay na kasta. Ngam, ti pagdanagak. Anya ka di ti sakit ni Lani. Awagam ti amana ah. Iso ti pagdamagam. Uwan no saan? Ni Flor a best friend na. Oh, di papa ni Lani daytoy, Robert. Iho. Da kayo gayam, sir. Nakaturog ni Lani. Kat siya timang bambantay kan kuana. Kunak, nutimanan ko teacher ni Lani. Ako, napanak laging batang iti agas. At naira na nga da ditoy. Isa pinagbatik pa'y laang. Kasta ka di, sir. Wan, iho. Kumusta ni Lani? Nasaya at matan. Sayang, nakaturog. Kasaritam ko ma. Baliwag tulangan ti umawag. Anya, kano tinapasamak kang kwan? Sigon iti resulta ti blood test na nababa ti dara na. Nababa ti red blood count na. Kasta ka di. Isa kasapulan na ti inana kan medication. Iso apagsardangag siguro na mga isuro. Dahil tati rumbang, sir. Nakariingsan nila ni Iho. Mabidlaang, tada kayo ti agsarita. Kumusta ka, honey? Robert? Anya ka di tinapasamak ka? Adagay reklik na am. Apay adi ka nagpakita adago si ti doktor. Saan mo nakaro ti hamok? Ngam, no sana masigod dayta. Agtindag ka no alukimia. Kasta ka di, timbagada papa? Uwan. Saan ko maarumbang nga imbagadakan ka dayta? Adi pa iso pagdandanagan. Nasasaya at numamuhak. Angem, adaman madamag ko. Anya dayta? Kaya't ko lang nga mamuhan. No apay nga da iti balay ti katitseram. Saan ako masumurot kan kuana? No saan akid daw ti inana kaya't nakamakasango para iti dinner? Kaya't nakamamam mo? Iti anya rason. Ha? Agar aram kadiking kadadya, maestro. Robert? Ibagam ko matipot na. San kamot akagura kat? No ada agaram kin ka. Anya? Saanan anakaskas daw. No adulat tatagrayo kin ka. Siyempre napintas ka. Nasingpat. Ken professional. Katapong ka di. Nga agar-aram kanyak ni Rainier. Kat posible nga isukat ka. Awan iti panunot ko na ita. Uwan. Nagrayo kanyak ni Rainier.
Ngam awan panggap ko ang mga klunkan ko na. Taada karikan ka. Lani, No pa'y kasta. Tapno awan pakapaspasulakan ka. Agulot na pailaan. anya? Kan saan to ang nasakit unay tinagom mo. Numatayak ka po iti sakit ko. Lani, Kan tapno nawaya ka matan na sumapul dita. Sige. Bye. wait, mabit lang, Lani. Initip na na. Apay mo na kastoy. Apay akas diya timbaga ni Lani. San ang mabalin nga dasan mi apag kinaawatan. Awan mo dakos iti na ibagaking kwa na. Pudno mat, sanan anakaskas tao. No adulat tate agrayo king kwa na. Kat may sa dayjay ang maestro. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, di tayo laeng programa tayo, Iloko Love Stories.